Ole tuinia Microsoft Excel Lesson 5 kan tikai chu practical lesson 5 kha kan zau dingi hina hin jang ha kan zir ding ti sile tlong ta pakhat ti mark amu zat chun average kan tikai chu cho rual pian mia kan tikai chu chule khaung yang zat bata yang zat a ong subject yang zat a ong ti mi pol chule pass lo le fail ti mi le distinction gong thu mu le mu lo ti pol kha tuini le sena rel fiang nak le tot lang nak kan nei dingi kan chok kai chu lai tong si le kan chok lang dingi himi hi tok student name hi chu yang khale nan min abang arak umpang khale rak thai thia mula himi hi lesson atul nak bik chu tlong pakhat kan ongi chun kan tlong ta laki si in mark tot tul thang asile chu excel a khan himi lesson 5 mangin kan tot suak dingi chu atang kai nak ding asi mai sabika mark total himi hi chu thilhara lowi sum kan tikai chu kan paung ningi kan kom ding tina asi mai sabika equal to kan red dingi sum formula chu sum asi dingi opening bracket kan ladingi C4 to H4 kasi kan met dingi tihin kan fruit dingi chun closing bracket okay kakha total mark tot dan si chun average kan ti ti ha kol tong chun pian mia an ti chu line ka ron rel fiang ni himi Myanmar English Math Chemistry Physics Bio pol mo kha an mark mu bangolo mi kha cho rualin yang zat chiar rong an nga thei ti mi kha kan chok suak ding asile chu average formula chu equal to kan ti dingi atlu ni mi vek che hi sikau average opening bracket kan ti dingi Myanmar sin biology tiang kha siding chun cho rual chun ruk nga chiar rong amu khang chu yang tin kan chok suak thlang ning yang tin kan tot thlang ning ti sile chu a formula chu equal to kan ti dingi count count if na hin kan tot ding mi kha opening bracket sunga kan red thlang dingi kan ba chok ding mi kha Myanmar sin biology tiang si ronga comma kan red ding chule quotation mark kan la dingi chule greater than kan ti dingi equal to 40 chun quotation mark kan la le dingi closing bracket kan ti ding himi asan chu tihin karon rel fiang dingi C4 le H4 karlak kan ti mi kha Myanmar 2 biology kha jiang thon kan va rel rem jiang thon kan va ngi ti si le chu greater than atam thei tina equal to abango thei 40 kan ti chu pass mark asi pass mark somli amu thei chule somli ai arak tam asi le chu tina asi enta kan met dingi 6 asan chu subject paruk kan nei subject parukin a ong tina asi chun fel le pass yang ting kan tot thlang ning ti si le chu kan chok suak thlang ningi a formula chu equal to e formula kan mang ningi opening bracket kan la dingi hina hin Myanmar 2 biology mark kha kan mang atul non lo pass le fail long kan hol thlang ning ronga hina hin khaung kha a ong zat subject kha alang zawi ronga himi hi kan variate dingi chun k4 kha equal to yang thon kan ngi ding ti si le a ong zat subject kha paruk asi ding ronga paruk thon kan bangok tar ding chun comma kan red le dingi quotation mark kan la le dingi chumia pass kan ti dingi quotation mark kan la le dingi
kan tuat ding mi pakhat kha a chemi piangin comma kan la dingi quotation mark kan la le dingi fail atum ate chu du dui ngan thei quotation mark kan la le ding hina hin closing bracket kan la le ding okay hina karel fiang sal ding if formula kan manga sile chu opening bracket kan la dingi k4 chu hitoki khangwa khan yangjat a yangjat a pass yangjat a fail ti mi kha alang che zo ronga k4 ka kan ba mang 6 aralu nak san chu bata paruk a ronga bata paruk kha subject paruk kha ku sa piwin paruk karet chule chumi lawa chun pass le fail kha comment kan pek ronga excel reng renga letter pakhat dash pakhat te khale quotation mark karla ka kan red ding cha pakhat le pakhat karla ka comma kan red ding hi chu ti chun enter ka met ding chule distinction kan tot thlang dingi distinction chu kong thu kan ti kai chu himi hi formula nok dewi pakhat ing ron tot ding equal to kan la le dingi if formula kan mang le ding chun opening bracket kan la dingi chule yang ha kan tot thlang ding ti sele kan chok ding mi kha Myanmar sa a si ronga Myanmar kha C4 si thei malong te hi mi C4 hi nan ma I practical nan rak tot suak sal tika C4 ka man mi che che lo the hi to ki Myanmar mark kha kan ba zau ding chumi chu greater than kan la dingi equal to kan ti dingi distinction mark kha som riat gong thu mat kha som riat si bang se la ti si chumi si ronga kan the I comma kan ret le ding chui som riat chu jiang ha si se ti mi kha kan hol thlang dingi ronga quotation mark kan la dingi d ti tlananga I distinction minsin olna asilo le d I s t a toy zong in quotation mark kan la ding si bang se la ti si chun kan the dingi ma long te distinction mulo kha an dingi ronga comma kan la le sal dingi amulo pol kha jiang mi sign kha langter kan du ti si le chu quotation mark kan la dingi dash ka la dingi quotation mark ka la le dingi chun closing bracket chuti chun enter ka met ding hina hin dash ra langa si le chu amulo jiang ronga Myanmar sa kan zau sak dingi som riat amu lowi ronga distinction amulo ti na si nahin ka zau sal dingi karon rel fiang sal ding if formula kan mang sile equal to if kan red dingi opening bracket kan la dingi C4 chu nan ma I table kan ma I kan tuat ding mi table kha kan zau dingi Myanmar mark kha kan zau ding greater than ti chu atum ding atam ding atum ding tina equal to abango ding som riat thon abango dingi atam khala tam thei tinak chu chu C4 thon Myanmar mark thon abango thei atam thei tina asi chun comma kan re ding chumi chu yang ha si se kan ti si le chu distinction kan ti thei chun pakhat kan thei ronga comma kan red dingi chu thei in quotation mark kan la le dingi amulo pol kha dash kan red saki chun quotation mark kan re ti closing bracket khati khan ara lang thei chu chu si se la chun English ha hin kan zau dingi example a hin hin mark hi ka thon sakta ding som riat ka ti ding karel sal ding excel a jeng khal kan to ta sila equal to kan red dingi if formula kan mang dingi opening bracket kan la dingi English mark kan tot ding ronga English kha kan red dingi kan ba me pe lo khale kan thei ding mi chu D4 kha English umna asi chumi chu yang thon kan hi ding ti sile chu greater than atam thei equal to abango thei som riat thon tinak chun comma chu chu yang ha si se la kan du si le quotation mark ka function chule comma amulo pang asi le chu jiang ha asai nga lang se kan ti si le quotation kan la kai dash kan red dingi chun quotation kan red le dingi closing bracket kan red ding chun enter hina ra mu dai tina si khati khan
total le average le count le pass mark fail chun Myanmar English Math Chemistry Physics Bio khami pol kha atwat so thai thlu thlang kan chok suak thai thlu thlang dingi hina hin kan twat pai non lo si le hi to ki kan chok chiami adik kha aphi kan dir suak ning kan ti ka chuma a result kha kan dir suak ding chun a hnuai kha twat tul non lo ma long te example a hi to ka hin formula bar umi excel reng mi irak twat zo mi a asile nan ba met dingi an formula kha lang ding hinain chun himi khala si le hinain alang khati khan formula bara alang vi vau thei chuvekin pakhat kha adik thluin kan chok suak zo asile chu azate I aphi kha dir suak men ning simai a result kha dir suak thlu men ning hinain datama dunga khana tam tukle to ka khan number I bara khan decrease kan lading chun nai kan select dingi khati khan lesson faya khan jiangmi kan twat ti kha male umnak chair isin student nei tlong ong kan si a chun hi atang kai dingi chun private khalin tlong ta kan koli thil pakhat khat kan tua asia chun hi mi kha a formula kha apoi moi if formula le average formula pol count ti pol distinction twat dan kha hi lesson faya kan zirdu mi si se la nan rak tang kai pi ka bei sai kalung oi